Hayırlı gün muhterem tamaşaçılar, hayırlı gün Tatlık akkauntunu yaratıp karaşılar. Nihayet kütülgen gün, kütülgen mizgil kelip жетті. Tatarstan Medeniyet Ministrlığı başında işlep gelişe resurs üzeri tarafından amelge koyulan millet konakına eşikleri kiyim itip başladı. Bugün bizde bir motor, bir kaderli konaklar var. Alar Süleyman, Aytuğan, Musa degen yigitlerinin etiyenisi seni tanıgansıdır. Tatarstan'ın en bir toz muzikantı bizden Razi Kamalov. Hem onun xatını Rəfinə deyib günəykim, çünki İsa'nın jırlarında küplərimizin de teribəlib yaşayırız, yaşarlı da yazsın şu an göre. Birinciden kadar konuğa kelip ciddiğiniz için rəhmət. Sözünüzü ona alıp geldiğiniz için rəhmət. Lakin sizinle bizim Tatar sanatında, Tatar dünyasında bilgili şəxslər olarak değil, başka temaga yaraklaştırıp şakırdık. Çünkü indi biz bu adına 24 günü bütün dünyamız bilen aniler günü bilgiye bitəvzəymi? Hem şu iş balada eni bulgan Rəfinənin o kelip küçətəsin ki, lakin səbəbi də buguna tügül. Çünki indi bilsəgiz, liseyalar, elegalar kızlı iyi, yurt degen şunu bir motor konsert bilen çalışanlar eminim. Men bu kızlarının turmuşunda enilərinin rolü ne derecede ekanını biləm, görəm. Anasız da şahidlere şuna göre enini kaderlegen kişi gene o sanatın da yarak gitmeyen. Hem şu vakitte iş balağa ömür verilirken bu indi Rəfinəni bugün günde millet anası deyip aytırgan mümkün. Lakin Razil'den başka eni bulmaydı. Şuna göre bugün de gaynet bilen bir motor söyleşi olur. Lakin al şu dostum garmonunu al ayrı kullarına. Uraylı köngüllerine tuğan yakınlarına al şu dostum garmonunu sızdır halık kilerin. Yani şu halık kilerin tiliniktir yüreğim deyip bugünkü tapşığına eyde güzel garmonlar bilen başlı. Bizim garmonda Razi Kamalov. Hazır sizinle bilen kelişirsiniz muhterem tamaşaçılar. Bunda Rəfinə jırlı, Razil oyunu bağlar üzeri üstədir degen. Bu iki değil mi? Rəfinə xanım sözünü sizden başlayırız. Bir qadigine rəxət güne sıra verəskiyle. Şu bulğavur zamanında neşe korkmuş iş bağlar qalqız? Dürüsün etkende bizim adı uyuğu yayınmı? İşli bulup koyarız degen. Lakin eni Razil'in enisi kaynanam, benim özümün eni karşıda bulgandır belki. Tıgı özü biş olabilen, mene itek tulum olabilen, bir özü üstürde azaplanıp eyme. Razil'in enisi kirisinçe bizde kundirip durdu, iş bala gereğinde, iş bala bir-birisine ipteşinde deyip, şulay deyip tireyindegilerde eğitişler buldu. Razil'in bir tuğan apasının üç kızı üstüre bugün, üstüre deyip üsüp jitlerinde var. Onlar eğitimde var bitinde. Bir bala, yok bala, iki bala, bir bala, üç bala. İki bala, yartı bala. Hayır. Şuna göre kiminde üç gerek deyip, minde şunday niyet bilen uylap yürüdük. Hazır Musa Paris'de yarı tapmamıza uylısız. Çünkü ilk şu görünür. Hem ilk maturu diyor direkt. Şundan da şulay yine bu tav şu azizlik barışında birinçten men Razil'e bir zor rahmet eklesin ki şu hal ko'tarib aldı. Ali koy bir kişini aylar yıllar boyu şakırga gerek. Şunday rahatsız şundan da bir jaylı kişiler. Ondan sonra biz indi kişi al haber koyduk anons. Şu hali ko'p kishi qaradi, shunday motor so'zlar yozdilar, ham birinchisi eningiz yozaymi? Men shunday o'ylam bo'ldi. Bizning endi auditoriyamiz bek zo'r, bizning 36 ming kishi qaraydi. Shunga ko'ra bo'lsam, shundan da bizning ishim qadrli, ham biz shu yuqorilikni tushirmasga tirishamiz, ham zavqdan zavqli kishilarni studiyamizda ko'rsatamiz. Bizning studiyada turli yo'nalishdagi kishilar, ham shiguvchilar, ham teguvchilar, hem başkalar, lakin bu işratta yine Rəfinəni kuzatib barğanım var. Men Rəfinə biləsiniz, jırğızını qaranda en birinci şiratda sizin tilgə bulğan hürmətinizə aşıq olun.
Jırşılar bitinde ya uşakta da şava söyleşeler. Ya sözünü eğitim bitirmişine söyleşeler. Hem de Refine'nin anın ninde tileklegende, ninde konsertlerde her cümlesi uylanılgan, her birine söz huzurunda şu an göre boyunda aşağı tüveginde özgen kişilerine hasayıyorum. Onun için özümü yaktaşımdan maqtanıp koymalı. Hem dışına da biz Zülfiye Hanım'ın en iyisini matır o çocuklar okuyturkan, en bile turkan edik. Hem de en iyisi size küşken iken demek siz de onu bağlarınızda kuşuyasın. Şulay bir. Ne işlerle tanıda bağlar? Eydeyiz, şulay bir nasileşir. Mene bugünkü günde Allah'a şükür alarını indi boqşada, mektepte, olası mektepte okuy, ikisi boqşaga yürü. Meytem bizden şu günlerge kelip jiterbiz eken nihayet. Alarını tınışlap kaldırıp, özümüzün işlerimiz boyunca şırıp kete Bağlar bir tüzülseler alarına. Şulay diler de, lakin benim mene dekret aldığından dekret bizim betinde o neçe yıl içinde taptık biz iş balanı, 7 yıl içinde kelip çığa. Şuna göre benim tege ezrek güne beylənişte bulgandır indi. Çünkü bağlarını betalarını üstürge kirek, alar üzeri üsmiyken meni neçe kişi oldadı şulaydı. Üzeri üsmiyken. Bu işlerden bir oynayayım, Rasil'in yardımcıdır çünkü işinden de ikinci yaktan kararında sizin olaylarda hatın kızının derecesi bir zordu çünkü işisi de yedi. Refine şunu diyeyim attı, şişler kümeydeyin değil mi? İş bala en iyisi şuna göre neşri balansı sağlap balı her iki kızlarına da şulay bütünde. Bunda Rasil'in de öyle şıkkuk, Refine'nin de öyle şıkkuk. Bağlaşının da var. Buna indi men ülken kişi olarak aytdım, bala şuğa atedilseler, ondan sonra şu kışkına şaplarına koytarası gelir, lakin o atırlı kirege koytarıp bulmayın. Şulay bir. Bizde aniler günü olayından jıyıldık şuna göre, bugün bir tapşırılış şunayla gelgen şundan da ani bütünde o bir izle bir kaderli söz, hamine bu bizim konaklarının her ikisi için aniler için de en ulu harflerden yazılan kişiler, o her kişi için şulay, lakin bugün konaklarım için onlar şu halde kaderli, men şu bütün auditoriya biz alındı Refine sizge az rahmetim edesim kile, aniyiz işineyme. Aslında aniyiz şu halde itibarlık, şunda evvel yazılan işeyme. İtten de şıkval gitti, şu halde işinden de bu anilerden kilgen muhabbetine özünü duysanına, ana başka olarak bir şeyim bulan şulay bittiğimde, çünkü jirde türlü aniler var, aslında tanırlar gerek, biz yine okup, bilip durazma bir zamanda yaşayız. Şu an göre aniler isen şartta bizler özümüzün her şart bağlayıp diyoruz. Onun sıkıntı şulay şuna göre isen olsunlar da uzak yaşasınlar. Bu her birimizin anilerine bağlı olsun da hem bizim tanışı anilerine bağlısın. Bizler şiksiz gerek, biz sizinle bir kere atarız, bir hürmet ederiz. Şuna göre emne bu yıllıkını Noyabr'ın 24'ünde günü yıl aylanasında size bilip dursanız. Bu oranda jajırlasak matır bulayım mı? Refine elimin kişi tapşırığa hazırlanğanda Razil'den sorap koydum. Belki men işitmişi kalgamındır. Ne işimizin Razil'nin o kızının ismi yoktur. Kamina bu tapşırığı şuna indi bir koper olsun da bu taraftan hoşlaşlarımızın Refine'ge bizning respublika derecesindeki isimler alın nasip olsun deriz. Rahmet Gülsün, rahmet. Şuna layık bulurlayasın. Yeah.
bulayın bu fonogrammasız, bir nersesiz bayanda küyler bir şey özüm rahatlarım çıladı rahmet Rafine. Şurada bizi indi sizin şahsi konsertler kireyken. İndi kuyapını size tanıladım ve şundan da balık muhasusagan. Balıkta bir hazır küldürüp indidir. Bilden töben yumur söylep fonogrammalar jılap oldular bulmuş. Şundan da balık şu dereceye жетti. Ol şun sanatını ayıra hem şunsu kullanışlar. Şöyle mine sanat dünyasında koynara gerek. Bola hem işmalay östürüşü indi sıfatlara iyi болады. Ең бірінші тұрмышны яратырға керектір деп ойлаймын. Міне нешік бар шулай қабыл етәргә. Біздің де ауыр вақытлар көп болды. Міне 8 ел элек әни біз инсульт кешіруде біздің үшін бик зор шундай ауыр кешірдік инде біз аны. Хәтта теге нешік әнине югалтырга біз әзір түгел идек ул вакытта. Ләкин шуңа да карамастан яшәү дәвам итә, көчле булырга кирәк. Аллага шөкер, ул безнең әле исән сау дип. Чөнки менә сез дөрес әйттегез, тапшыру башында әни безнең өчен бик зур рольне алып тора безнең тормышыбызда. Без аңа шиксез рәхмәт, ул безнең өчен изге кеше. Шуңа күрә ничек кенә булмасын, тормышта көчле булырга өйрәнергә кирәк. Һәм миңа калса, менә балалар, алар үзләре дә безне күпме дәрәҗәдә үстерәләр, өйрәтәләр, дөньяга ачык карашлы булырга кирәк. Мин өйрәнәсем килми, яра без ничек бар шулай инде, кызыл карлар яугач кайчанда булса дип яшәргә, нәрсәдер көтеп яшәргә кирәк түгел икән бу тормышта. Менә Аллага шөкер, минем гаиләм бар, минем терәгем бар, ирем бар, минем сәламәт балаларым бар. Тагын нәрсә кирәк бу тормышта? Профессиям бар. Бик фәлсәфи сүзләр тормышны яратырга кирәк, сез моны язып куегыз әле. Ләкин аны сүзләр ушыннан да шулай. Менә аннан соң әниләр көне бит инде. Кайнанамнан уңдым дип әйтә аласыңмы, Рәфин? Аллага шөкер. Менә шул сүзне Рәзилнең әнисе ишетсен дип әйтәсем. Без инде беләсезме, бик тыгыз элемтәдә яшибез бүгенге көндә. Ул безнең балаларыбызны бергәләп үстердек дип әйтергә була инде. Һәр вакыт ярдәм кулы сузырга әзер булган, киң күңелле, һәр вакыт шат күңелле, оптимист рухлы шундый әниебез. Без инде килгән сайын фикерләр гел шулай туры килә, карашлар туры килә. Шул кадәр үзеңә ошап килгән булырсың икән дип ул әйтә. Һәм дөрестән дә менә фикер йөрүшләре, безнең дөньяга карашларыбыз, гомумән миңа менә шундый ир үстереп биргән әни бит ул. Ушунан да шулай бу чиракта кайнанага, килен кайнана туфрагыннан булса да минем тагын бер кат рәхмәтне Зөфия апага әйтәсе килә. Менә Рәзилгә шундый ханым, хатын үстереп биргән өчен, чөнки кайнана белән килен мөнәсәбәте ул бик катлаулы һәм ул бик матур булырга тиеш, әйме? Әни дип әйтү инде анысы да үзебездә тора бит аны менә. Матурлатырга кирәк. Рәзил, безнең тапшырыкны якынлаша, баян уйнап кына режиссер бар шулай да. 5 минут вакытны артык бирәбез, мондый кунаклар килеп килмәс. Кадерле кунаклар. Рәзил, менә малайлар тәрбияләүдә сез нинди өлеш кертәсез? Әти, малайлар булач әти тәрбиясе булырга тиеш бит әле, лайме. Әнине хөрмәт итүгә өйрәтү бардыр бит инде. Сез бик акыллы җегеткә ошаган. Әлбәттә, мин дә бит инде әни куены астында үстем. Балаларында тулы гаиләдә Алар мөнәсәбәтләрен күреп инде. Күреп, тәҗрибә туплап, балалар белән үсеп килә бит инде. Без күпчелек эш безнең иҗади эш булгач, күпчелек өйдә булабыз. Рәфинәнең баласы җырлар булса, мин өйдә калам балалар белән. Без икебез дә бер тигез эшләрне тәрбияләү эшләрен алып барабыз. Минем сүз кирәк булса, Рәфинә мине чакыра, Рәзил киләле. Балалар тыңлашмаса, мисалән, минем сүз кирәк булса, мине чакыртып чыгарып, балалар белән әтигезгә әйтәм инде. Әтигезгә әйтәм. Әти белән куркытуда түгел инде ул. Аның дәрәҗәсе әти белән. Ушунан да бик зур сүз.
Әтигезгә әйтәм дигән сүз. Күрәсең, минемдә күпме бу гаиләдә күпме өйрәнеп яшәрлек бар, ләкин минем өчен, менә мин үзем сездән алрак кеше булсам да, кызыл кар яуганны көтмичә яшәргә, бүген кемнәр яшәргә кирәк дигән сүзләр, бу шушы безнең әниләр көненә кагыла. Әгәр дә тормыш менә шушындый матур гаиләләр, тормышта шундый матур гаиләләр күп булса, аларда шундый бәхетле балалар үсә, алар бер кайчанда әнинең кадерен түбәнсетмәячәкләр. Шулай бит инде. Һәм тормышта гел матурлыкны билеп алачак дип уйлыйм мин. Һәм бу сүзләр белән сез килешәсездер. Ләкин сезгә тагын бер җыр биргәнче шулай. Бу сорауны бирмәсәм, мин гына көләчәкләр. Берсе профессионал җырчы, берсе профессионал музыкант әйме. Гаиләдә 3 малай. Тартылыш бармы уен коралларына? Бәлки чакта бигрәк күбрәк тартылалар иде әйме. Мин өйдә уйнап отырганда баскылап булса да китиләр. Кызыксынулары бар. Олы-олыбыз Сөләйман инде музыкаль мәктәпкә йөри. Аның җиңүләре дә бар инде. Ул катнашып, шулай күрәк сәнгать мәктәбендә рәсем ясау буенча Без бит инде мобиль заманда яшәбез, күреп торабыз бит инде. Шаянтыда тапшыруларда катнаша. Мәскәүгә барып кайтты инде, катнашып, шуңа күрә иҗади кешеләрдән барыбер иҗади балалар. Ясында ни күрә, шулай әйме. Шуннан да зурай бер хәзер мин сезнең бик матур җырыгызны халыкка тәкъдим иткәнче, һәрберегезнең менә Татарстандагы әниләргә, безнең тапшырма тыңлаучы әниләргә, үз әниләрегезгә котлауларыгызны, теләкләрегезне җиткерегез сәлам. Әйдә мин башла. Син төгәлләрсең матур итеп. Барлык әниләргә күп итеп сәламнар юллыйбыз. Һәм балаларыбызның сөйүнүш, балаларыбызның эшләренә сөйүнеп, һәм сезне сөйүндереп кенә торсыннар. Амин, шулай булсын. Шулай булсын. Бу дөньяда бәхетле әти-әниләр. Мин әти-әниләр дип әйтәм инде, чөнки бүгенге көндә үзебез күреп торабыз, әтиле, әниле ятимнәр дә бик күп. Менә мин балаларның бәхетле, тулы гаиләләрдә яшәүләрен теләп каласым килә. Һәм шулай булгач, әтиләр, әниләр дә бәхетле, сәламәт булсыннар дип әйтәсем килә. Бик зур рәхмәт, тапшыруыбыз ахырына якынлаштык һәм иң матур җырларның берсен сезгә бүләк итәләр. Рәхим итегез. Бик матур гаилә булды. Танылган музыкант Расил Камалов һәм танылган җырчы, заклама исем алачакбыз. Рәхимә Ганиуллина булды. Беләсез, мин нәрсә телим бу яшь барларга. Яшь дип әйтәм, 3 бала үсеп китсә дә, сез игътибар иттегезме, безнең студияда утырганда да алар хәтта бер-берсенә терәлеп, иңнәрен иңнәр куеп утыралар. Димәк, бер генә әйтәсе килә шушы сөюне, мәхәббәтне саклагыз. Без сезнең белән бүген саклашабыз. Исән-имин булыгыз. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт.